that history does not have blank pages. Under the inhuman apartheid system, farm workers bore the brunt of exploitation. As the government of national unity, President Cyril Ramaphosa u ri maAfrika-Dzonga va fanele ku hlohlotela moya wa vun'we eka rixaka. Mati a yesevuya eka tindhawu to tala ta doroba ra Joni. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. President Cyril Ramaphosa u ri ku nga ri khale ku ta thoriwa xipano lexi nga ta pfuna mfumo ku lulamisela njhekanjhekisano wa hi mayelana na xiyimo xa tiko. U ri njhekanjhekisano wu ta va lembe leri taka hi siku leri ha ku ta tivisiwaka. Murhangeri wa tiko a vulavula eka ntirho wa ximfumo wo tlangela siku ra namuntlha ra ndzivalelano eFredendal eWestern Cape. Siku ra ndzivalelo no aka vun'we nhlokomhaka ya nan'waka ku horisa mafedzula ya xihlawuhlawu no aka vumundzuku. Ramaphosa u tirhise siku leri ku kondletela vaakatiko ku rivalelana no aka Afrika-Dzonga yintshwa. U ri njhekanjhekisano mayelana na xiyimo xa tiko lowu nga tivisiwa hi n'hweti ya Khotavuxika wu ta pfuna ku ta na swintshuxo swa mayelana na mintlhontlho leyi nga langutana na tiko. President u tlhele a kondletela varhangeri va tipolitiki ku nghenisa xandla eka ku aka rixaka. our task now as a people is to complete the work of the Truth and Reconciliation Commission to take forward the work of nation building, to be people who build a nation, not to be people who break the nation. There are some who, even on public platforms, make statements that almost contribute to breaking our nation. And we must refuse, as South Africans, that our unity must be broken. We must refuse to give those people space who rely on hatred, who rely on lies, and want to separate us as South Africans. Vaaki va le Fredendal va hanya hi vurimi. Ramaphosa u vulavule hi ku hlongoriwa ka vaaki va le mapurasini naswona u byele van'wamapurasi ku holela vatirhi miholo leyi nga fanela. U ri van'wamapurasi va tifumisa hi ku tirhisa vatirhi tanihi mahlonga. We know that history does not have blank pages. Under the inhuman apartheid system, farm workers bore the brunt of exploitation. White commercial farms were built on the back of slaves and South Africa's indigenous people. Since the advent of democracy 30 years ago, we have driven a series of legislative changes to advance the rights of farm workers. We have passed a law that prevents the arbitrary eviction of families that are living on farms. But we also know that farm workers and labor tenants are still being evicted in a number of places without being afforded alternative accommodation. Eka timhaka ta tinxakaxaka, President u ri Afrika-Dzonga ri ta tirhisa nhlengeletano ya G20 ku tisa vun'we eka matiko ya misava. Swihatetano, President u ri mfumo wa nhlengelo u ta kuma tindlela tintshwa to kurisa ikonomi ya Afrika-Dzonga no tumbuluxa mintirho. Tanihi loko tiko ri tlangela siku ra ndzivalelano, un'wana wa vaakatiko wa vadyuhari va le Mpumalanga u langute laha tiko ri humaka kona. Ben Mabuza wa le Carolina u ri wa enetisiwa hi laha tiko ri nga le ku holeni ka timbanga ta matimu yo bava ya Afrika-Dzonga. Mabuza una 111 wa malembe hi vukhale. Ku tlangela vutomi lebyi nga hanyiwa hi ndlela leyinene, Ben Mabuza u cheketa hi ta khale leswi a swi voneke ku hanyeni kakwe I dyondzo eka lava taka. Ngeze kube ngaka. Bengazi lokudla lukhona manje. Bengidla ukudla kwakudala. Bengidla umbhedo.
ukudla bengudla nelipapa. Ngazi lokudla lokukhona manje kwesilungu. Ya. Inyama bengedla njengoba kunasuku elizayo. NgoKhisimusi. Kuthi hey, nawu Christmas akudla inyama. Umukhe usidle ungafika uChristmas. Angandlula uChristmas ishayila sayidla inyama. Mavuza wa malembe ya 110 hi vukhale u nyika xihundla xa vutomi bya yena byo leha. Mavuza u sungule brass band hi 2022 ku va a susa vanhu lavatsongo eka vubihi bya le switarateni, naswona vuyimbeleri bya yona byi kurisa ku vuyelelana ni vun'we eka Carolina ni le mugangeni yin'wana. Lesikhathi esiphila kiso manje ngizawuthi mina ngesinina hayi nesibani asafana lesikhathi saphila ngaso ebandlululo. Siphila ngesikhathi esingcono kaneyang manje. Eastern Cape van'wana va ri mfumo wu tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku un'wana na un'wana u na xindzhuti xa vumunhu endzhaku ka loko mfumo wa xihlawuhlawu wu herile. We are happy for this day and we are happy that we do reconcile with other people. We have a freedom of movement now. We can go wherever we want to go. We are free now. Yes, it is a privilege to us for getting this welcoming on these certain places like this, because it was something that was far from us being welcomed in these areas like Naun Beach. Now it says to us, now we are really in day of reconciliation. We are feeling happy as we are entering in this beach. Tanihi leswi namuntlha ku nga siku ro rivalelana, vana va Afrika-Dzonga va hlamusele siku leri tanihi leri tisaka kurhula etikweni. Eka restaurant ya Bambanani eMelville eJoni, vana lavatsongo va burisana na vateki va mahungu va SABC mayelana na nhlamuselo ya vona ya siku leri. It's actually my brother's birthday today, but it means it's a day that unites and brings peace to us as a culture, to unite all of us as one. Khume munhu wa vanhu va lovile ka nghozi le gondzweni ra N9 ehandle ka Graaff-Reinet eEastern Cape. Thekisi na movha wa SUV swi tlumbane hi tinhloko eka nghozi ya kona. Muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli eEastern Cape u ri ntsevu wa vanhu lava a va ri ka movha wa SUV va love hinkwavo. A terrible accident it is. Certainly the worst by far we've seen since the beginning of this festive season, where 14 people have died on the scene, and sadly 6 of them are from the SUV and are believed to be members of the same family. It's another head-on collision, and the MEC for Transport in the Eastern Cape is constantly calling on you and I as road users to be extra vigilant and be patient with one another to help us avoid avoidable accidents like head-on collisions that we've seen so many of in recent days. Mati amasevuya eka tindhawu to hlaya tele ka masipala wa doroba ra Joni. Johannesburg Water yi pfale mati ku ringana 4 wa masiku hikokwalaho ka mintirho lunghisa switirhisiwa swa mphakelo wa mati leswi siye vaaki vo tala va haganekile. Sweswi na masiku vaaki va tindhawu to hambanahambana ta doroba ra Joni va nga ri na mati. Vaaki va ri swa va tikela ku hanya va nga ri na mati. It's been a nightmare, hey. It's been the whole weekend. And what we found surprising is that I was in Carltonville since Friday and there was no water there as well. So it was quite a shock to find that it's pretty much most of Gauteng that doesn't have water. And we find it to be quite a disappointment. We think it's going to be one thirsty Christmas. It's a bit of a battle because she's 1 month old, so staying hydrated and, you know, myself having to stay hydrated because I'm a breastfeeding mother, it's a battle. And then having to chase water tankers, which is not even always there, or you can't even find them. It gives one quite of a headache. Vaaki va ri va boheka ku lava mati tindhawini tona ti nga na mati kambe va ri a swi olovi. Trying to help them because since 2 days ago there have been shortage of water. The whole Windsor East, there's no water only here, so that's why we're trying to help them. Hambiswiritano va Rainwater va ri va karhi ku ringeta hi tindlela hinkwato ku tiyisisa leswaku mphakelo wa mati wu va ematshan'weni naswona tindhawu tin'wana leti a ti nga ri na mati se ti na wona mati. So I'll start with Zwartkopies, which was completed on Saturday.
So recovery for that system is in progress. And residents in that supply zone, which is Berea, Yeoville, the Johannesburg inner city, can expect water later today or tomorrow. Then Aikenhof, which is scheduled for completion at 9 p.m. this evening. Recovery will take a couple of days, Criselda, as you know. Once Rand Water finishes maintenance, then Johannesburg Water Systems then recover, then the technical teams monitor the filling up of our reservoirs and towers. So we are looking at from tomorrow morning up until or before the end of this week in terms of full recovery of the system. Rand Water va ri mati ya pfariwile tanihi leswi a ku lunghisiwa timpopo na tiphayiphi ta mati. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Bandla ri EFF ri kongome ethlelweni rintshwa ra tipolitiki ri ri hava dokodela Mbuyiseni Ndlozi. Murhangeri wa EFF Julius Malema u kombele swirho swa vandla ku rivala hi murhangeri wihi kumbe wihi loyi a nga ri kona enhlengeletaneni ya le maheleni ya vhiki. Ndlozi a nga ri kona enhlengeletaneni ya vandla eNasrec naswona a nge le ku vuleni nchumu mayelana na xiyimo xa yena eka EFF. Kayivela ka Ndlozi ka nhlengeletano ya EFF eNasrec Expo Center a swi nga kohlwi. Naswona leswi ku vile xiphiqo lexikulu eka vurhangeri bya EFF lava va tshamela ku vika swivutiso swa vateki va mahungu hi mayelana na ku va Ndlozi a nga ri kona eka nhlengeletano. President wa EFF Julius Malema u ale ku vula xa nchumu hi Ndlozi a ku na munhu loyi a nga na nkoka ku tlula vandla. We're not going to answer the question about Mbuyiseni Ndlozi. You've got his number and some of you talk to him, call him. I'm not responsible for Mbuyiseni Ndlozi. 90% of the people who were here, who expected to be here, are here. That's what matters. Whoever is not here was not supposed to be here from the beginning. So you are not going to reduce this organization to some individual. We are going to refuse that. We're going to refuse that. We gave a very long political report yesterday, like 80 pages. It didn't have such names. You are intellectually so inferior that you can't even engage with that documents and then you bring gossip. We must be monitoring movements of individuals. Why concern about one person over so many people who are here? As if he is the conference. As if he's not here, conference will not happen. It's going to happen, it's happening without him. He's not here. I heard people say he's here, he's doing this. He's not here. He's not here. And it's not our interest to entertain such nonsense. It's not our interest. We're dealing with political issues here, not egoism. Not people who think they are bigger than this organization. It will show them once again that it's bigger than all of them. So we as a matter of principle, SG and policy position, we're no longer going to answer any nonsense about Mbuyiseni Ndlozi. Never. When a journalist asks you that question, you must say, ask another question. You can be smarter than that. Ask something else. This matter is closed. Malema a ri na marungula eka Ndlozi leswi tikombaka a nga ha ri na vumundzuku eka EFF xikan'we na swin'wana swirho swa vandla lava na vona a va nga ri kona ka nhlengeletano. And all leaders of the EFF are here in front. There is no leader of the EFF who's not here in front. There's no leader of the EFF who's not here in Nasrec. If they are not here, they are not leaders of the EFF. You must never regard them as the leaders of the EFF. You chose the leadership. You must defend your leadership. You must respect your leadership, both in private and in public. Malema u ri loko DA va hetisa nxungeto wa vona wa ku huma eka GNU hikokwalaho ka milawu ya bela na NHI, vandla rakwe EFF va lulamile ku nghena eka GNU. Vaaki van'wana va le Thabazimbi eLimpopo va kombise ntshembo eka mayara lontshwa. Va tshemba leswaku Tomisang Pilani wa ANC u ta tisa ku cinca eka mphakelo wa vukorhokeri bya ANC na DA va boheke ku vumba mfumo wa nhlengelo endzhaku ka loko ku nga vangi na vandla leri nga hlula nhlawulo
wa vakhanselara vhiki leri nga hundza. Ku vile na ntsako loko vakhanselara va ANC va hlawuriwa laha a ku ri hava loyi a phikizana na vona eka xivandla xa muvulavuleri wa masipala wa Thabazimbi, meyara ni murhangeri wa vandla eka huvo yo endla milawu. Vaaki van'wana va vula leswaku Dumisang Philan a ri na record yo komba ku tiyimisela ka yena ku va tirhela. Nna ka mokgwa ke mo tsebang ka gona ke tseba ile motho le ro rata go berekela setšhaba. He is a down to earth somebody. He likes listening to people. He's interacting with whoever. Hi siku leri landzelaka siku ro hlambanyiwa khanselara wa MK u tshike ntirho hikwalaho ka swivangelo leswi khumbaka yena. Muyimela ku langwa loyi a landzelaka u tshemba leswaku u ta hlambanyiwa. We haven't yet been sworn in, so due to the resignation that she has just said she has resigned. So we're going to await the process of the IEC. Vakhanselara vo huma eka mavandla man'wana ya tipolitiki eka huvo va tshembise ku tiyimisela ku tiyisisa leswaku va nyika vukorhokeri laha ku faneleke. It is our wish as a Democratic Alliance that we put politics aside heading into this last couple of months before the 2026 election. Although we belong to a political party in which we believe, our priority is the residents and communities of the Thabazimbi local municipality area. Our newly elected mayor is the one who was leading a concerned group for service delivery. So I'll put that aside. So we're not going to have a problem. We're going to put in everything. You turn Thabazimbi local municipality around. And if you step on toes of somebody, it's because you did not do your work. We see you. The way we see it, you did not do your work if you step on your toes. Meyara loyi a ku hlawuriwaka u tirhe ka masipala u tshemba leswaku ntokoto wa kotani hi mulwe lava aki wu n'wi endla leswaku a va munhu loyi a nga cincaka masipala loko a pimanisiwa ni van'wana. There are many things that have gone wrong and we cannot put it to one thing, but like we are saying, provision of water is an essential component of human life. So if we get the issue of water right in Thabazimbi, if we get the issue of sanitation and sewer blockages right in Thabazimbi, and our road infrastructure right, will be on a growth path towards stability. Masipala una xikweleti xa R500 wa mamiliyoni wa tirhandi eka Eskom le ka Magalies Water. Kasi indlela yaleyo ya herisa sweswo ya namuntlha man'wana ta va kona hi Ravunharhu. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsietsi Baloyi u ta landzela na ta maxelo riperile. Reperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. 60 chances wa timpfula ti nga languteriwa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal tlhela languta Eastern Cape nakona ku ha ri ni mpfula hi le xifundzeninkulu xa North West ku ya kwele Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo ku ta va ku ri ni timpfula eka tindhawu to tala. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku timpfula ta hisa emahlweni eka tindhawu to hambana ta tiko hi katsa ku ri xifundzeninkulu xa Gauteng kwala Joni nakona ku ta va ku ri ni mpfula kasi katsa na xifundzeninkulu xa North West nakona impfula leti nga ta va karhi ti yisa emahlweni eka siku ra mundzuku. Kasi loko namuta silemukiso kusuka eka vavumbi va maxelo va lemisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga languta ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta va heleketiwa hi matilo. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku katsa na xifundzeninkulu xa Gauteng ku ya kwele exifundzeninkulu xa le North West. Kasi silemukiso na siku ra mundzuku kona swa ri kona laha ku nga ta va ka ri ni mpfula ya tilo kambe loko hi languta exifundzeninkulu xa North West kona nakona u nga langutela ritswa hikokwalaho ka ku hisa loko nga ta va ka ri kona. Kasi loko hi languta eka maxelo ya xifundzeninkulu hi rhanga xifundzeninkulu xa le Gauteng a leti leswaku xiyimo xa Gauteng ku tshamisa ku yini kasi ku ta va ka ri ku hisa ku nghena na timpfula ku languta Pitori ta va ka ma 35 Joni yona i ta va eka 32 hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona ku ta va ka ri ku languteriwa maxelo mo hisa. Giyani loko hi languta tindhawu ta Giyani le ka Malamulele ku ta va ka ri ku hisa swinene laha nga ta va ka ri kwalomu ka 40 kasi Phalaborwa na yona yi ta va ka ri hisa swinene kasi loko Thohoyandou Tzaneen ku ta va ka ri ku hisa yi ta va ri kwalomu ka 36 hi languta xifundzeninkulu xa le Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa Sekhukhune ku ta va ri ku hisa swinene Mbombela na ta va ri ku hisa Middelburg yi ta va ri ka 13 hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa Ulundi yi ta va ri ka 32 Vryheid na ta va ka ri hisa kasi Ladysmith yi ta va ri ka 34
hi languta xifundzankulu xa East kona nakona u nga ha langutela Moshele Moisa kambe ku ta va ka ri ku horile Mthatha kasi Mletswana yona ta va ka ri hi side 34 Xuba yona ta va ka ri hi side 31 degrees hi languta xifundzankulu xa le West Kobana nakona u nga ha langutela Mashele Mohola ku ta va ka ri ku horile Beaufort West kambe ku ta va ka ri ku hisa loko languta swifundzankulu leti ku ta va ka ri ku hisa Hleni Williams i ta ve ri ka 29 hi languta xifundzankulu xa le Northern Cape ku ta va ka ri ku hisa ndhawu to fana na Kimberley ku ta va ka ri hisa Kurumane yona ku ta va ka ri hisa Upington i ta ve ri kwalomu ka 32 hi languta xifundzankulu xa Free State nakona nga ha langutela Mashele Moisa kambe ku ta va ka ri ku nghenela mpfula ka tindhawu to hambanahambana ta tiko loko languta ta fana na Bloemfontein i ta ve ri kwalomu ka 35 hi languta xifundzankulu xa Northwest nakona nga ha langutela Mashele Moisa ku ta va ka ri ku hisa eRustenburg ku ta va ka ri ku hisa Lichtenburg ku ta va ka ri ku nghenela mpfula Mahikeng i ta ve ri ka 35 Joska i ta ve ri ka 37 kapitla loko tindhawu to fana na Vryburg i ta ve ka ri hisa 37 lawa ku ri Mashele Mkhomelo na ka mati ya mwela mutla riperile